Advokat otkrio šta se nalazi na audio snimku, novi detalji u slučaju Danijele Steinfeld i Branislava Lečića, spreman da objavi sve. Stojković tvrdi da Lečić nije prvi koga je Danijela Steinfeld optužila za silovanje. Čedomir Stojković, advokat glumca Branislava Lečića, rekao je danas da u iskazu Danijele Steinfeld ne postoji nijedan konkretan dokaz za silovanje i da postoji razlika između njenog prvog i drugog iskaza. Branislav Lečić, podsjetimo, prvi put je javno govorio o optužbama Danijele Steinfeld za silovanje ekskluzivno u Usijanju za Kurir televiziju, a nakon toga se oglasili glumica koja je ponovila optužbe. Ja verujem da ima nelogičnosti za prosječnog gledaoca koji nije upoznan sa slučajem, ali meni nema nikakve nelogičnosti. U Danijelinom iskazu ima rupa. Javnost ne zna da postoji velika razlika između onoga što je Danijela govorila u javnosti i između onoga što je govorila ispred državnih organa. Mi smo čuli optužbu Danijele za silovanje samo javno i samo u medijima, ta optužba postoji. Niko za Danijelu nije čuo pre ovoga, očigledno je da želi da profitira ili da se medijski podigne. Kad se pogleda njen iskaz u policiji, ništa što bi činilo krivično delo silovanja nije navedeno u njenom iskazu, rekao je advokat Stojković, gostujući u jutarnjem programu. Stojković je objasnio da su u iskazu Danijele Steinfeld da ne postoji nijedan konkretan dokaz i navodi da postoji razlika između njenog prvog i drugog iskaza. Prema krivičnom zakonu, da bi postojalo krivično delo silovanja, mora da postoji prinuda ili pretnja koja dovodi do prinude ili prisustvo fizičke sile. Ono što je Danijela opisala ne sadrži nijedan taj element, već samo misao jedne žene. U njenom iskazu ne postoji ništa konkretno. Drugo, ima dva iskaza. U prvom je navela da je u pitanju gospodin iz filmske industrije, a glumac nije filmska industrija. Prema tome dogodilo se promjena između dva iskaza. Sada osporavaju savjesnost tužilaštva, a ona ima od početka lažnu prijavu i od početka iznosi neistine, rekao je Stojković. Steinfeld je nakon gostovanja Lečića u jednoj emisiji najavila i puštanje cijelog audio snimka, koji je navodno dokaz da je krivično delo silovanja u stvari i dogođeno. U tom snimku može da se nađe samo ono što prethodi onim rečenicama koje je maliciozno sekla, izvlačila i puštala u etar, kada je htjela sebe medijski da podigne. Vi zapravo možete da čujete u celom tom snimku da Branislav Lečić ima jedan drugarski razgovor sa njom. Rečenice koje je pustila nemaju seksualne konotacije. Tužilaštvo ima taj snimak je sečen i to je tužilaštvo utvrdilo. Te rečenice koje je pustila uopšte nemaju veze, rekao je advokat. Stojković tvrdi da Lečić nije prvi koga je Danijela Steinfeld optužila za silovanje. Prvi put je psiholog razgovarao sa Danijelom kada je bila u školi u Ruskom Krsturu, gde je također jednog čovjeka optužila za silovanje. Taj čovjek imao vrlo tužnu sudbinu, iako je bilo jasno da se to nije dogodilo, rekao je advokat. Glumica Danijela Steinfeld je u žižu javnosti došla kada je optužila za silovanje moćnika iz filmske industrije Branislava Lečića, a kako je tužilaštvo zaključilo, njene optužbe su bile lažne. Od dužeg vremena Branislav Lečić se oglasio povodom ove afere, a tom prilikom je rekao: ako ste vidjeli i čuli sve ono što sam ja pokazao u slučaju Danijele Steinfeld, ni u jednom trenutku nisam imao ni jednu lošu misao, niti nameru, što je dokazano. Ta priča je izmišljena, ali uradio sam nešto zbog čega me je sve ovo koštalo. Apsolutno smatram da se nisam bavio time čime sam se bavio, ne bi mi se ovo desilo, izjavio glumac. Međutim, pošto me je naneta velika šteta u smislu ugleda, Lečić indirektno saopštio da razmišlja o kontratužbi. Lečićevi dokazi o spornoj noći bili su neoborivi, što je potvrdila zvanična presuda, kao i odbacivanje žalbe glumice. Tada je za medije izjavio: namerno sam doneo dokumenta da vidite do koje mere je tužilaštvo i policija detaljno ispitivala slučaj. Sada je sve jasno i pred zakonom, ali je meni lično naneta velika šteta i ono što me sada zanima je koji su mehanizmi da umanji posljedice lažne prijave. To će raditi organi i sud. Oni su za to zaduženi i ne želim da govorim javno o tome, jasno je rekao Lečić. Na ovaj komentar Danijela mu nije ostala dužna, pa je u najnovijoj objavi na Twitteru najavila nastavak rata. Ne možeš da me tužiš jer znaš da ćeš da izgubiš, jer si me silovao, gomilu dokaza je tužilaštvo zanemarilo i diskreditovalo. Šta ti je trebalo sada da lažeš, valjda iz želje da Srbija čuje ceo snimak, želja će ti se ostvariti. Danijela ne želi da odustane od borbe, ali će stvarno objaviti ceo snimak, ostaje nam da vidimo u danima pred nama.
Ispovest Branislava Lečića, gde je on u jednoj emisiji prvi put nakon 8 meseci pričao o optužbama koleginice Danijele Steinfeld za silovanje, izazvale burne reakcije u javnosti. Naime, Lečić je između ostalog naveo da je glumica pred različitim ustanovama davala različite iskaze, a bilo je i brojnih drugih nelogičnosti u njenim izjavama. Glumica je, kako za pomenuti list navodi Lečić, u iskazu policiji čak potpuno pogrešno pisala njegovu kuću. Moju kuću je u iskazu policiji opisala potpuno pogrešno, što je utvrđeno, dala je nepostojeći opis garaže i dnevnog boravka sa šankom koji ne postoji u mojoj kući, a što je policija utvrdila, kaže Lečić. Danijela je u decembru 2016. godine, 4 godine nakon navodnog silovanja, tajno snimila razgovor sa Lečićem, a glumac tvrdi da ga je ona tom prilikom zapravo zamolila da je pomogne da zaradi dijalog i razradi između muškarca koji seksualno uznemirava ženu, zbog čega se žena osjeća loše. Dakle, ne silovanje, nego uznemiravanje. To mi je tražila uprava za svoj film, kako je tada rekla, igrano dokumentarni. Predložila mi je da za ovaj film ona i ja odigramo žrtvu i zlostavljača. Zamolila me je da razradim oba lika i njihov dijalog na ovu temu. Rekao sam da to ne bih igrao, ali da će pomoći da to razradi, što smo tada i radili. Ponudio sam čak i da snimim glas i pošaljem joj ga kada bude imala gotovi konačan scenario, što je ona prihvatila, ali mi se kasnije više nikada nije javila. Očigledno je odlučila da ovaj tajni snimak stavi u film, pa sa mnom nije više kontaktirala na ovu temu, kaže Lečić i dodaje da je Danijela iz snimka koji je dostavljen i policiji izbacila i ispremještala mnoge delove bez kojih se ne može povezati celina. I u transkriptu samog razgovora ima mnogo nedoslednosti. Između ostalog nalazi se i deo gde Lečić pita Danijelu da li se osjeća ugroženo što on ima neke ambicije prema njoj, a ona odgovara ne. Da li to zvuči realno i lično ako je pre 4,5 godine doživala silovanje od mene, pita se Lečić. U periodu kada je slučaj Steinfeld bio aktuelan, njegova ćerka glumica Ana Lečić se povukla iz javnosti i nije želela da komentariše ovu temu. Ipak sada je rešila da kaže svoj stav na odluku suda. Sredinom leta, Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je tužbu glumice Danijele Steinfeld koja je optužila Branislava Lečića za silovanje. U periodu kada je slučaj Steinfeld bio aktuelan, njegova ćerka glumica Ana Lečić se povukla iz javnosti i nije želela da komentariše ovu temu. Ipak sada je rešila da kaže svoj stav na odluku suda. Nikada nisam sumnjala. Znala sam da je moj otac nevin. Dalje ne bih komentarisala ništa, verujem da će Leka, kada bude pravo vreme za to, ispričati svoju stranu priče, kaže Ana za domaće medije i priznaje da je emotivno ispunjena. Zaljubljena sam, ne krijem dečka, ali za sad ne želim da potenciram našu vezu u medijima. Nedavno sam bila u Podgorici na odmoru. Posjetili smo Žabljak, Kolašin, to su mesta koje sam tek sad prvi put videla. Što više upoznajem Crnu Goru, sve mi je lepša. Otkrila je i da brine o duhovnom zdravlju, ali nije nikada išla na psihoterapiju. Ne idem kod psihoterapeuta, jer dosad nisam imala potrebu za tim. Podržavam to, mislim da psihoterapija može da bude vrlo delotvorna ako idete kod dobrog terapeuta. Vidim da mnoge moje kolege pričaju javno o tome i raduje me što to više nije tabu tema. Verujem da je terapija posebno značajna za glumce, jer se posle nekih uloga lako desi da se osete psihički, emotivno i fizički istrošeno. Niko nas ne uči kako da se suočamo i napravimo zdravu distancu između lika i sebe, a opet uradimo dobar posao. Mislim da terapija može da pomogne da budemo objektivni, da nađemo balans u poslu i životu i uopšte vidimo ko smo i šta tražimo. Ne mora to da bude samo psihoterapija, dobro je bilo šta kod nas postiže taj efekat, priroda, trening, knjiga, meditacija, šta god za nekoga radi, rekla je Ana Lečić.